हामबाय जानायखौ खालायखा जों जरा थांनाय रंजाथाव अजागा सिगनेचार खालायनाय ती जरा अरो बिफा साबाय रेजिना जरा सबैखा नन्दन WhatsApp नम्बर किसा उफ्रावबो सिगला ni media rong hamai mario belai pai phale hamai mario ta nang sing tini ora Khirut Nagar ADC village sing tabong na sini je TWF YTF main party khawai paidram sing boot committee the main party khawai tauna sing ora Khirut Nagar ADC village sing tangno sini jeta committee গঠন খায় primary committee গঠন খায় sing tangno pai paidram tini o committee khataniwa lukurok ni busuk mane nukjaka khaimani sini lukurok to sung सब समय sung age bo saipeo tabo saipeo sini lukurok सब समय thancha sini 2023 ni bagai sini bobagara no sung jeta phanrohana hanai sung jeta sini thancha ni marini bosingtei sini palbak sini bisingtei jingto sung age bo sajak bobagara bo sajak sini jot to em ro sajak je do or die last fight 2023 election ni bagai do or die mono sini last fight mono sini thiki thang kaisa juddho hisabe sung omono lore khane thangai tongo sini thanchani maritei sini palbaksan bisingtei narago committee khat thangpur rago kun jagarok kebeng mungrok kede klaikha takhu jarate jottona sung sini tiprasa 19 ta dafar jotton thancha kono kebeng nukjagya sini jottona bubagrano ni nahar mungno jottona bubagran nai kul mungno bubagrani idol jona hamjaga jotton thanchani mario phajak kono kebeng nugjaglia lukurong response busuk mane tono takhu jot sini lukurong busuk response bahai sini lukurong ni response pura 100 to 100% tabuk sung pura ready 2023 ni bagai pura ready jak sini do ordai sini thike thang jeta sini kaisa sini bubagra samani sini em rok samani do ordai chungaban bagai 2023 sini lukurok joton tin thancha tabuk to mo paro arsigat nong ni andaro tipramo thasa logi to mo paro arsigat no hangkai 24 ramchandra gat jokon uni thangpuro bidan sabha aprunong target bahai nai babuk sek asa to norok oro sini target 100 to 100 chungabo saimano kaham kai sini tiprasa sini pura sini lukurok 19 ta dafa lukurok ba sini 24 ramchandra gat constituency joton tung thancha wa tongo palbak sawa tongo sung lore khainai 2023 to sini assembly election ni bagai joton response kaham nong tongo sung jeta tini sig jarate sung prai 15 to 16 17 omo haing kana jeta jotto panchayat ramchandragat constituency ni jeta under jeta panchayat tongmani takhu jarate response to kaham no chini maharaja bir bikram kichor product kison mane ko naikol mungbai chini em sar soil ni tuidul mungbai chini response pura kaham 100% sung target sung jidinai 2023 ni assembly election no ta gonong bana tolap phe ko kubunin bana rok ngoi ngorom tongai rong nok tam kok kesan nai sung kok kosan mo sung je abono borok je siako sina nangthun sung tabo nuk tong kobonga update sini Facebook WhatsApp Instagram rogo sung muk tongo daily sini hajar so sini thanchani banawo chin thanchan mariwo phai lukorok kaham response riwi tongphayo sini thanchan mariwo joton phai abon bagan sung je asa khayo 23rd assembly election bagai 100% sung sini assembly election no sung jidi nai sini fight sung pai nai tin nang committee khatani on nin logyo sap sap to sini loge tongo sini block committee main party ni working president sini sar Vikas tai tongo sini vice president sini sar Ritesh tai sini YTF central committee ni tongo sini Jitu tai sini district level ni kobong ang bung sana thalia kobong ma tongo joton 5 borok palbaksa klai samung khai sini response no sung plus sini thanchan mariwa sung kam samung khai nin sinimung kisari ma ane sinimung central body YTF Dhananjay Burma